Jadi dan bom sigi bagi kuat ya kebanne akan ka aku itu ndre namar kini kidau we di protokol bagi instructions lagi nambo ingin haban pendunana ya ki Namar kajing perking jangka sorkar halor kajing wan ling shop biang ka klam COVID-19 kajing temu jangka Megalia Assembly Secretariat pan penlong ya kajing rakhe ka bahe bha halor kajing dap san posnam kajing yo ya kajilla bapura henrei kin amla shu habai kren bat uba met ba lingdo uba de ulam phang ka yeng dor bar thau an kajilla ula ong itu rek ni ada bu ke program hari ini namu bu ke program ke bahe ha ini namar ba kini protocol bagi instructions bagi komen kala ai bakal betha ya ki nong song baro de yunum la chu ban le kumbang ni la plan bagi la berkat ban celebrate ya ke di state ke jumi ya ke jumi ya state ke jumi agar kom ke ba kham ipo iping la ne kham hai nre wala kataru nama kini kolong sisil sampusna ingin le ya ke ta ka aku itu yang naik kita, bad ya kini tengah ni po asal ni, bad akaban ni maintain ya katakan restrictions ke bah, bad follow ya restrictions ke mana kita. Habakran halor kajing te ya kayeng dor bar thau an uba met ba ula ong ba nakalyang jung u bat ka Assembly Secretariat dasem tayo kinnet banjurip yang ya kajing ya chaprang jung ka kam kajing te jung kayeng dor bar thau an ka jilla. Ya bad try bro si minta sistem tam. Hari jicang ni tadi bentemdak hubunai November, Disember ni apa sangi ben pleno tambah nak bentak dengan second wave kebawan kalau betul kuma sau menai bat sel menai. Dan dai wala kataru ni ya cakman ke jintai bat hubunai lakun kumno menta kut udah Januari ni lah dap ya ka construction. Tabangi kuat pada ru beli ni nakaju opor kumpuwe ni celebration ha ka beli ba ju state hot kumpu party ni simple adon ya ka party office ko pura kumang di benda